Oriri uteti uthiite na mbere na gwakiriria gicigo-ini gia gatagati ga bururi guku ciuria nyingi ciegie wigiririku wa atongoria hari uthii wa na mbere cigithie na mbere na kwiyumiria. Ritana riu nirikitio ni uria wari ngavana wa Kiambu William Kabogo na kuria atongoria thiini wa kaunti-ino kugia na miario ya hamwe ya gwetha kihonia kia mathina ma muingi. Sisi watu ya Kiambu tuchunge jameni. Tunaweza lete aibu katika Kenya yetu. Akiaria igongona-ini ria mathiko mwena wa Gatundu ya muhuro, Kabogo ningi ni uritie atongoria kwaga gutuhuka miario ingigayukania muingi. Mahali Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na Mheshimiwa naibu wake Mheshimiwa William Ruto waliketi kuzungumza maneno ya kupeleka Kenya mbele, mimi nilikuwa mmoja wa watu wanne. Gavana wa kaunti-ino Ferdinand Waititu rari igongona-ini riu arahinyiriirie urumwe gatagati ga atongoria akiuga maya ni mahinda ma gutungatira muingi. Na guku atongoria ya magithie na mbere na guikia ritana gutinaga icanjama igongona-ini riu, guku MCA Alex Kafu akiugiririo ni muingi thutha wa kugeria gutariria maria thirikari ya Kiambu ikinyaniirie, nake mubunge wa gicigo kiu Moses Uria akirega kwariria muingi. Ngiribotera mohoro gitau Kameme TV ritwa riakwa ni Kimani wa Gojiri.